Aloha Thursday, everybody. Ko e taha ni hoku ki i territory, ko whaalelele maheni ke u alu ki he whareformasi, no? Ko whahao po tangu tu hen he lalo halanga whakawakawa ko ni. Tata uben mo lalo halanga whakawakawa ko whaatata mai me ai. E kukulele. Ka ko alu ni ke alu ange ki loto Tokyo ange. Ku whahao pe ko whahao pe tangu tu hen yo. Ya me ma whakalarau no pe he he nani bi e fonua he ko tai meni o nau moko ai ka o whatever wase mai nani ka pau te ke ka ti tonga o no he ni sa panini o hotianga tonga sa pani itong ka tata fita ke himidi o ki ha po takatai mai ni mo fo i ko e pia ai fonua ko Okinawa o Orion ya o que pesete fito o pesete nima pero mai foi pia eu ko ai que maha energy ga to ki hu ke chim sai ko me ko fakatala no ki ai ane nai na ku na ki fakakata to he fela fa ke ka fanga to o ka ke por anga ko ni ko me ko por anga he ga ni ka ke ka wa ta fa ki ko just have fun be mo ka tama be ka ku hinga foi o tu wa to foi be na pe ko natula fore ya ka pa tau ilo natula fore ya be mo fa ka ta vai mo fa to wa na to hi o ke katuni ka ku whakatala noa ki he fore. Wai toko lahi o ki nau te ilo nau tolu ai natula koe fore. Koe taha ni he natula fore. Koe fore, koe manu ofa. Koe fingota ofa. Koe fingota ai fore o ku tuu pe i he kaike tuu ki he loloto. I he baha o loto mo me koe loto. O ku nofu ai fingota. Tako o ku whakalaulau kau he hopo i he mamaha koe tahi. Pia puri rewa i he hua koe tahi. Koe natula koe o fore koe manu ofa. Koe fingota ua whakataki. Pia koe ne ofa upehen. Koe mamaha koe tahi. O kue arewa fore asi hono fo i he nau asi hono fo i konga kou hinehina. Ai fo i ngeesi. Aku hinehina au rifo ai o Mimi Brown pe lanu mata rewa ki lalo ai ko konga ko al ko ke loloto nge pe aku o wa rewa fore tai mi ko ya pa ko te tai mini ko te pa te whakatoka ngai o wai fanki paka i loto wai fanki ika i he loto o loto ko ya o asa ke pe fo i hiku koe oi kakano koe fore he koe fore koe fingota fo poto pe toki lau pe lau pa reho no foi lau rewa ku ta lau ta vili pe ka te se ke fanki ka ku nau takatai holo pe ai mo fanki paka ai koe me koe fore ku fai o ku hanga rewa o mai rewa fanki Kevin ki fanki sovini ko te ke hana unga o nau nofo i loto i te ia i hono territory ka koe mamaha koe tahi pate ke whatanga e ngahi tahi mamaha ni ihi o ku ase ai whanki i sovini ai mo whanki nge esfingota koe ai na nau mau ko hoko na unga o nofo ai ai koe nau nofo pe ai he nau kei hao pe nau whae o tuku hifo ai fua pa nau pikam lewa sovini pa nau tupu ai o hoko ai pe mo taimi koe nau o lalahi fe unga ke nau alu ki mau uta o kum hanges unga ke nau mu ui ai o pehe mea pe ata koe fua koe o ika o wai ika o ku nau tau pehe pe nai pe koe matapula pe koe mohe aho pe koe any kind of fish o ku nau hau rewa na to o whakato fua i loto ai hange ko hostahi foki koe kau tamatanga tau whaele alright o nama to o whakato fua i loto i he ngahi he koe ngahi pila be ngahi fo i horisi koe o fore ko ngafu nges lala
o nau piki he holisia ko nau whaere anga ia. Pea nau hoka pe koe whanki ka becoming a fish. Pea nau toki nofu ai pe ai. Mo hoko ki hau nau whae. O mo het enough. Let's go. Ka hoko mai rewa hoko ia. Koe FOLE ia. Ko Fingota o kupoto. Pea Fingota o ofa. Ia. Pai tai meni ku tau sio wai nga FOLE ku mate. O kui ne tau sio beto ki loto ai o ke ai pe pakai ai. Whanki pakai unau nofo ai pe. Ai koe mate motu a bea FOLE ko ia. Pea hoko ai pe ai. E hua mo mamaha o ku ne tu ai pe ke. Ko ha fuolo ai ne tu ai hono. Ta au he au pe alu. O ku kei hoko pe koe nofo anga ia. O whanki isovini. O whanki ika. Tok whanaui. He? Koe poto ia koe ofa koe FOLE. Ko kuhinga ia ki whakatanoa ke mau whakatoa koe mau whakatala watu he Facebook ka o kau ki he pore anga. Kako neongo koe anga hai lau. Au mon pe motoria. Kako wanga bia ku whani pe akuia. Kako natula. O koe pe tok lahi o teki na ulo te natula. Pe aku ua natula oi FOLE. O hange pe ko koe moau. Wai FOLE poto. Wai FOLE vale. He? Ang ibe ko kau tapo poto mo kau tapo wale. Sai te ngata e ka ate ko foi ko ngai uraki ia. Te to ka to leva ko ngawa ki he FOLE vale. Te to ka te foi ko ngawa he. Well love everybody. You